Pemirsa Pantai Pandawa janten dahat ngedautin manah wisatawan sane jagi liburan ke Bali. Akeh talar komunitas sane rauh ke DTW untuk ngemarkiang acara. Tios ngelaksana yang protokol kesehatan pinih becik, pengelola talar sampun niagayang klinik khusus majang pengunjung. Yening wenten sane medui gejala tatkala panureksan. Ketua Panitia New Normal Pantai Pandawa Wayan Duarte Mausang baiketan ipun mastikayang pengelimpak pariwisata sida kemargiang. DTW Pandawa rauh mangkin kantun sayaga ring sajeroning parikrama ke pariwisataan santukan sampun madwe sertifikasi New Normal miwah CASE. Makudang-udang pemargin kelaksanaan ring Pantai Pandawa untuk ngejantenang pariwisata Bali. Bali kantun pindah ke destinasi utama majang domestik. Sajeroning usaha nyokong turung limbakang pariwisatan dani Mausang. Pemerintah dahat mawasana nyokong ring sajeroning pemargin regulasi dahat kabuatang saha taler wisatawan kantun madue jinah untuk mewisata. Bandesa adat kutuh nyoman Mesir negusang majeng wisdom sanerauh ke Pantai Pandawa mangde sampunang ajrih santukan DTW Pantai Pandawa sampun aman antuk karauhin. Samian angge sane mapaiketan ring DTW sampun becik ngelaksanayang protokol kesehatan nganutin standar sane kapatutang ngawit saking panureksan suhu tubuh nyiagayang hand sanitizer mewah genah ngawajikin tangan ring bakudang guna rumasuk nyiagayang klinik kesehatan tur kejangkepin tenaga medis ngelarapan pemargin prokes antuk standar tur sokongan samian angge dani mepengabdi pariwisata Bali sida mawaling limbak sekadi Jatimula Sugiatnyana Denpos Nguningayang.